Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbi alamin Malik ya binti. Ayeuna Jangan. setelah kela tenangkeun sabar dulu. Ini apa ubun ladeng. Siapa jadi karyawan jadi karyawan. baik karyawan dia. iya tar sama cepet juga dagang mie Oh, dagang mie. ah Bila Anda lapar, bila Anda haus, Datang kemana? iya kada apa tah Jualan. saya mie ceput deput Pesen nanti bisa. astagfirullahaladzim deput Baru aja teh jelaskan jualan tuh. depot depot bagus asih ada yang bodoh si anjing aduh Pesen bisa di GoFood pesen nanti. tak pasal pasal depot Oh, dapur. Jadi pesan GoFood. nomor Lain naon wae. Kela, bun, nomor WA, nomor 00883332. Oh itu nasi goreng. Nah, oke. Kela, goblok kesian, ngomongin chat teh. Kela baru 052277. Nah, jadi gun anu lapar. Sapa tilu. Bisa GoFood. Dapat Naon wae teh dagang teh. Dagangan naon wae. dagang. Kopi aya. Dagang kela inanya dagang mie Es buah aya. aja Aya jus aya jus. Awewe Jual web. dagang tah Dagang web. Ieu teh tempat tuh nasi rames beureun aya, nasi Nasi rames goreng. aya, nasi goreng aya. Bawa pesanan GoFood gitu. dep astag teput belagu astag bodoh Bener. bodoh cani ayah kan deput komplit ayah kopi Kopi aya kopi. Aya. sama Aya